Sebelum ayahmu mengusir diriku, sebelum caci maki aku, la 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 la. Oh, mungkin jangan tahu lo kalau kurus siapa tahu nak terima nih cintaku. Oh sayang, bagaimana kabar tas sayang? Tante, ada sana perkusoy. Sana. Yang tiba-tiba kamu tiba-tiba mega ini. Lo suruh lo corona ganggu. Bodoh. Jaga-jaga le pergusto. Tuli mo gombal ka, nasara kay melo-melo nyahok mitay. Kuren pa ko sin orang rambutang. Ih. Ay na sala mabok kay tu may. Natah ko perlu ya to mabok kay lo pergusto. Lo ko diaga he. Aga lo pandrea nga ko tuli mabok jamanu na lo ko lamar ka. Sa jela-jela ka bita pergusto. Nak ni siya jela-jela mitaw. Ih. Na aga lo pandrea nga matu kumutinya. Mega mo lo lamar ka ni ko tolak ki. Ni ko bansa-bansa mo. Ih, na siya pelo. Aga na lo ditako mata tuh lo. Nagampat tuh sayang. Lata lawan na minut tua silong. Kenapa dis begitu tanteku? Kenapa diajak pergi minum tua? Na perempuan? Dia nana deh. Arniupin na. Mehe he. Aga misalnya nda ko percintaan. Karena kita suruh tanteku minum tua. Sudah Mina, jangan bati-bati gitu. Orang gila itu malah sampai toro. Jangan bati-bati kina jangan pelawan. Ya toh dan anak deh itu menatung minumnya tua. Ganggu jandai. Wih tanta, terima kasih tanta di. Bateo baru naganggu lah tanta. Iya kok naganggu tadi pongi bahan nak mai. Iya, untung kaji sih sekarang nagombal den pun nanti agak sedih digombal. Man rasa nih tahu ini tanta bunga bela nanoko sih tahu di. Gua bela launa deh. Terus sedang apa jago narare perguso lo ramero kwairo. Wih, arage rumeneneng hina. Noko njapa. Oi Shika, araga o? Endo rantang sana na Endo rantang aga. Tante mau kak pulang main-main. Mau pulang nak? Mau pulang aku dulu Pak mau cerita sama Endo rantang. Pulang udah hati-hati kole. Duluan nak. Weh, asyai kak sedih lo Endo rantang. Sini narareo perguso. Nak pajaku na pepeng. Awe Shika, lihat to jatuh hio narare nutuding kalina. Ajak mau bati-bati ki Shika. Pate pede membati-bati ki tuyo. Tapi dek narareo. Oi. Nek italohe no seding janda Shika. Tanya kan na Shika ya mas jase wita. Kega ni ruana amuro elok menregade. Kega ni pangelihre nuanga Shika. Isapa-sapa no gati siapa tau kang tuwe elok diohe. Arek ge Ferguso pajaji tuimu. Pada jim tua tui ko anu nih. Iyo pangajari kisah parangi Pak Bura. Wih, Pak Buraga nalo disaparangi do orang tang. Nama orang kapangaga Pak Bura dia nuangi basya-basyaga dia nuangi nato pajana minut tua kamaste kita tahun ni rohialo tohni nak mito gaja mana selain ron minunge jadi Pak Buraga mesti dilo disaparangi ya tos tiba ro Shika Pak kodi te minum batina tohni tiap aja ya roh kadakin mo roh kahak Bura mo kahak basya-basyaga dia nuangi nak to roh kapan namampal lo Shika Pak mau roh kapangaga Pak tohni toje ikan minum. Oh, toje ba torotona dolo janden do rantal lo Pak. Aswangu Pak jama jasa Pak doi. Taparanya anakku. Iyo kale bahas Shika. Pernah to tu lepas kau lo Pak. Kedi suruh komatu Allah lain ya toje aja si Pak kes timurun tu. Tok kale tu shit rambutan Shika. Telo tua kita lihat kelana toy na dekat setil lo. Kale he. Apala toje ba. Musipuna de taulina kale. Bani pale he lepang di bolai lo Pak kan itu kapangi bet ya tajeng kare bagang ngare sinah kalau na pale ndo rantang